टिकटक बनाउँदैछु प्लिज। आज हामी व्यक्तित्व विकास र कार्यालय सञ्चालन विषयक सेवा परिवेश प्रशिक्षणको चौथो दिनको तेस्रो सत्रमा सरले चाहिँ सूचनाको बमोजिम जुन हाम्रो ग्रुप डिभाइड गरेको थियो सोही अनुसार हामी चाहिँ फुल कहाँ फुल्छ र भन्ने ग्रुपमा चाहिँ हामी परेका थियौँ र हाम्रो भागमा चाहिँ सूचनाको हक कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरू भनेर चाहिँ हामीले छलफल गरेर यसरी प्रस्तुत गरेका छौँ। सूचनाको हक सम्बन्धी प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकाय तथा संयन्त्रहरू उदासीन रहनु, निम्न नागरिक चेतना, पारदर्शिता र जवाबदेहीताको कमी, गोप्यतावादी कार्य शैली हाबी हुनु, सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रियामुखी र एकदम झन्झटिलो हुनु, राष्ट्रिय सूचना आयोगको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु, सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सरकार र कर्मचारी तन्त्रको प्राथमिकतामा पर्न नपर्नु, निम्न डिजिटल साक्षरता, स्वत प्रकाशन व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, खोज पत्रकारिताको अभाव, न्युजलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति, अनावश्यक सूचना माग्ने तथा सूचनाको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति र अन्तमा सूचना अधिकारी तथा सूचना प्रवक्ता चाहिँ जिम्मेवार नहुनु। निरन्तर अद्यावधि स्वतः प्रकाशन हुने सूचना नियमित रूपमा आधिकारिक माध्यमबाट प्रकाशन गर्नु, सूचना माग्ने र उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सहज बनाउने ब्राकेटमा असल सूचना संस्कृतिको विकास, प्रभावकारी जनसम्पर्क व्यवस्थापन गरी सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण निर्माण, नागरिकबाट सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने, सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण, तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरी क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया सम्बन्धी सचेतना तालिम आदिको व्यवस्था गर्नु। धन्यवाद। भन्छन् छोरा छोरी राम्रो नाना किनिदिनुहोस् भन्छन् छोरा छोरी हामीलाई केही छैन भनी रुन्छन् धराधरी कोहीको भने रेलीमै भारी छ भकारी कोहीको भने रेलीमै आँसुको पोखा भन्छन् छोरा छोरी राम्रो नाना किनिदिनुहोस् भन्छन् छोरा छोरी हामीलाई केही छैन भनी रुन्छन् धराधरी कोहीको भने रेलीमै भारी छ भकारी कोहीको भने रेलीमै आँसुको पोखा। The son of Pandava is not only Arjuna, we all people are Arjuna. Arjuna meaning we have the curiosity to ask the question, we have the curiosity to know the meaning of my life. Well, who is in search of the searching the meaning of who am I? What is my reality of my birth? That person is called Arjuna. You all are Arjuna, right? We all are Arjuna. Arjuna asks the question, I want to meet with the supernatural power in my real life. I want to meet with my supernatural power. I want to meet with the God in my real life. It is not sure that either I meet God after death or not. No sure that I'll meet or not, so that I want to meet with the supernatural power in my real life. Please, would you please tell me the way to meet with supernatural Almighty? The question is that. Do you understand? What is the question? I want to chat with the supernatural power in my real life, meaning I want to meet and I want to say everything to that power. May I know the ways to meet him? Then Lord Krishna tells. There are 4 different ways to meet with the supernatural power. How many ways?
Some of you came here by motorbike or scooter, some of you came here by what? Car or pathao or in drive or something else. Some of you came by walking on foot. Some of you came by city bus or something else. Similarly, to meet with the supernatural power, there are 4 different ways. First way is Atma. In Sanskrit, Atma. You know Atma? Atma meaning painful. Torture. Torture, you know, painful. Torture means something. Suppose very hot season, you are walking on a very hilly area. There is not any water resources. You are too much thirsty. You want to drink little water. It is because you want to lie in this world. After 5 or 10 minutes, your mouth and everything will be dry and you will going to be fell down. During that situation, a black lady on the side, putting on one pot of water. Her hands are very dirty. Her clothes are very dirty. But she carried what? Pot of water. And immediately go near that doll. You never ask what is your caste. You never ask either this water is purified or not. You never ask it is filtered or not. You immediately what you do? Drink. What you do? You immediately drink that water. Why? That sort of haughtiness if you have to meet with the supernatural power, then you immediately get that sort of. अनि एउटा कुरीले क्वेसन सोध्नु तलबाट पछाडि एउटा विदेशी बसेर क्यान यु शो मी योर गॉड भनेर सोध्नु त्यो तैँले त्यसले भगवान देखाउन सक्छस् अनि मैले उल्टा भने त्यसलाई मैले 10-12वटा क्वेसन एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई पनि काम लाग्छ एउटा कुरेरी नाम गरेको पंक्षीले पारिपट्टि खोला पारी एउटा गुड पारिएको छ गुड बनाएर चल्दा पानी